Ni mutino wa barabara uria uhanikiire barabara-ini ya kuuma Ng'atatae guthii Namanga kaunti-ini ya Kajiado, kuria andu atano makuire gukua atatu makigurario uru miaraho ya umuthi. Mutino uyu ukuruhanirie ngari muthemba wa Probox iria gukuite athii 7 na ngari muthemba wa saloon iria iguthanire kiongo gwa kiongo barabara-ini ino, Kurerikana ngari muthemba wa saloon niyo ikugeragia kuhituka ngari ingi ikiuma mwena wa Namanga mbere ya kuguthana na Probox iria guthiaga mwena wa Kajiado. Akihura ndeto ino mukonde kamanda wa traffic mwena uyu Jackson Mathenge ni ugite mutino uyu uronania ngari ciothe cigutwaragwo na thibidi ya iguru, kuria oritie matereba othe kugia na uigiririki riria mari barabara-ini niguo kunyihanyihia mitino ta ino. Tunataka kuhesabu kama ni tabas, kwa sababu kutoka pande ile kwa mchana ukiwa unaona gari gani inakuja si kawaida, tukiangalia na skid mark. So bado tunafuata ndio tujue chanzo cha accident, lakini it is human error. Hii ni makosa ya driver na driver. Athii eri aria mauma ngari-ini ya Probox hamwe na ndereba ni mahonokire gikuo cia rera, no matigwo na nguraro njuru iria mararigitirwo thibitari-ini wa Kajiado, guku miri ya atano acio gitwaro nyumba-ini ya kuiga miri thibitari-ini o ucio. It was not good to watch those guys being lifted up and being taken to the Land Cruiser, the police Land Cruiser. Na njira ya kuhinyiriria muingi bata wa kugia na uigiririki barabara-ini, ruhonge rwa guthingatithia uigiririki barabara-ini NTSA, unyitaniri-ini na ruhonge rwa motungata ma Nairobi NMS ni manyitanire na atwarithia fikifiki na baithikiri mihang'o-ini ya gucora barabara ya Jogoo, ari njira ya kuonania hari athii ya maguru na atwarithia baithikiri mabatie kuhuthira riria mari barabara-ini. Su finywa, su handwa. Hata saa hii hapa mmeona vile how the borders wana push, they push you, they don't consider you as a vulnerable road user. So that's why tumeamua tujitokeze tufanye hiki tunafanya leo. Akiaria hindi ya mihang'o ino, murugamiriri munene ruhonge-ini rwa NTSA Samuel Musumba ni ugite gicunji kia 40% kia athii na atwarithia baithikiri nio makuaga barabara-ini kumana na mitino ino. Tunalaumu wenye magari kuingia katika sehemu ambayo inatakana iwe ya watu wanaendesha baisikeli na kutembea, lakini pia sisi ambao tunatembea kwa miguu, sisi ambao tunaendesha hizi baisikeli, tutumie sehemu ambayo tumetengewa. Na isitoshe pia tunapokuwa katika hizi barabara tujaribu tuonekane. Itakuwa vizuri kama wewe ni mwendeshaji wa baisikeli uvalie reflector jacket kama hii. Ihinda-ini riu atwarithia baithikiri ni maugite barabara imwe guku bururi-ini itiakitwo na njira iria yagiriire, kuona andu a maguru na atwarithia baithikiri matiakirwo handu hao keheri-ini, na uguo kuhe kanya atwarithia ngari kumahatiriria riria mari barabara-ini na gucungiriria ikuo kana o gutigwo na nguraro njuru mwiri-ini kurumirira mitino ino. Hata tusiende mbali, ni example moja. This is a cycling lane, barabara na ako on the wrong side, yeah? So these are the things zenye tunasema ignorance. Hiyo ni moja ameenda. Mufango uyu tanyitwo kunyihanyihia namba ya ikuo iria icungagiririo ni atwarithia a ngari guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.